Ovaj filter tu je za klimu i to je ono kad klima radi, ali ne radi ono baš najbolje, ne hladi baš najbolje. Ja obično prvo što uradim, promijenim taj filter i provjerim da vidim da unutra nema nekog metala od kompresora, nešto da se nije pokvarilo. Evo, to je novi filter, on je vakuumski pakovan, unutra ima mali one bobice što prave, isušuju zrak isto. I to ide u kondenzator tu. I to je čep, vidi se na njemu ima isto mali ko filter. Ovo je stari, ne vidim ništa ozbiljno, ali je prljav. To obično mijenjam i tu se samo gurne unutra i zavrne to. I druga stvar, ovaj filter kabine, on isto zna da bude dosta prljav. Ovdje ima miša jedno, ne vidi se baš najbolje. Ali fan ga je, ventilator ga je ubio pa je ostao tu, ali je vrlo prljavo i onda ne može da protiče zrak da ide prolazi kroz to.